біздің династия әлі Көкмара районында ғана түгіл, hatta менің ең ұлы апайымның қызы Апас районында ішлейді. То есть мы вот уже педагоги в 4-м поколении. И уникальность нашей экспозиции заключается в том, что Зоя Петровна единственный в районе обладатель ордена Дружбы народов. Вообще уникальный орден. Да, да, в 1981 году. Она во второй школе была 18 лет директором. Год объявлен годом педагога и наставника в России. Год проводников в будущее. Год людей, чья миссия формирует личность. Қазіргі вақыттағы оқытушы боларға ол бик жауаплы қызмет, бик ауыр қызмет. Біз енді әр вақыттағы оқытушыларының қызметін зор етіп бәйелеп, зор етіп аларға құрмет білен қарауға тиіс деп санаймын әр вақыттағы. Чөнки оқытушыдан башқа елі біздің келешегі жоқ. Сізнің хізмәтігіз ол бейік, зор хөрмәткә лайық. 1300 оқытушы білім һәм тәрбие бирә. Бу бик күп. Балалар сонына килсәк, безнең районыбызда балалар бакчасына һәм мәктәптә 8600 бала білім һәм тәрбие ала. Бит ул балаларга білім тәрбияне бирү бүгенге көндә бик җиңелләрдән түгел. Мәгарифне һәм білім бируне, дәрес бируне өйрәтүчеләр дәген безнең бүгенге көндә бик күп. Әмма дә ләкин безнең районыбызның укытучылары көчле, үз алдына куйган бурычларны тиешенчә үтә, білімне тиешенчә сыйфатлы білім бирү өстендә эшлиләр. Һәм республика алдында безнең Көкмара районының мәгарифе лидерлар рәтендә. Без беренче 10-лыктан бер кайчан да төшкәнебез юк.